Well, welcome ko Russia. Kailanganin code po na may more. Amen share. Pangwata ka tayo. Nani proven no. Isak silu kodi. Lel riya isak. Proven no isak silu kodi. Lel riya isak. Bil Telen minan masa ng god. Autekia tel mor parabaran rangoros kapakap sojo udi oki yang god kapeng. Chabang ko sanya uyamo, chabang muidong, nganen god, nganen sarawi, ngatin biye yes na tamor. Chabang lelong kapal, ababol nganen god kinki yang ketel nganen sarawi. Chabang lelong kapal chabit ban kak choko urur. Nganen babol. Ug chabal bawnya kapakap, yuko so yair ngayon saraw kang kapakap lala chail. Chay bawnya kapakap ug chasula kapakap en lokaya ngayon saraw ya kapakap. Ayay point and chail and aware chan bonasa. Mamiya court katin yes lala chail. God is for us. Okay, He never against us. But actually jamelel de likamun Satan mebaninda court kailungung kita. Dadon taw yata deep court pakpakay kita. Estromin me kapkaparan kita pacaykan. Ap sabol malimpak. Eklang te pacaykan sipala. Pwede pakapakay kitail. Akitail anane, so pelan jail bil pakapake. Niya chay ban shun away. Shun away to it. Shake away di pokita. Kita pakapake court. Amen. So, Ibro isak silu. Amen. Ibro wano isak silu. Emasani. Negota katin. Uya yung Abraham Inou. Uya yung Abraham Inou. Uya yung Abraham Inou. May Abraham na. Gaya Abraham. Kadodo kay kampang kipa di sampa. Nan poson me kosaya. Karitak teban udial nan sampawat. Turin na in Abraham seri. Uncountable. Rancho ko malawlaw. Puwegi aramas sa tiyano kwewegi. Puwegi ngayon sa rausay. Kat tiyo, kat long, mga impatlong rin aramas puwege ko lula rin Jesus. And so bukacha mga tur, amen, mga kitan yang out ngayon sarawi. San niya jabang ko lula uli akap ngayon saraw kat long. So tur taulul. Okay, sapulman, Abraham, serin ito ang kauna Inou hiyang. Kasaliyang usumpan lang, kakakwata katas chukak. Pigem po noror, kakakwata katas chukak. Ipan ran, iwan pan trinom seri. Okay, kauno ko saya prophetically, kauno ko kogobang Abraham. Ran pukat komuyongoy kak witness. Same spirit. Ngen yutra. God ye ngen. Okay, na son bayo. God ngen. So ngenen goto patlong, kotlong, nan morin sabol maramas koros. Sabol masir koros. Ral counted on. Na ina Abraham puegi. Abraham chabim puson la. Kauno, Okay. So masani. Nigota katin wiyayang Abraham Inou. Katin kaukila. Mea pang katin kapayata tami katin inaukidaro. Okay, mikas kasaya. Kauno. Kaukila, mabang kapayata. Kamuyongay tsaka witness, tsaka katete. Makauno kapayata pueki. Paralan. Sabulman. Kota ramas. Okay, aramas na ipsapal. Kahit kapugapugang got may kuskusaya. Aramas na ipsapal. Ibuganganan got. Ama, nana sota aman. Melapalapsang. Agatin kaukila. Ni pen mare, ni wiya pa ni Inou. Kaya kaula ni pen mare. So chama bang kaula, hugot la palapasang. So kaula ni pen mare. Okay? Emasa ni, Inou kiyanguk, may bang kapayu kata. O ka nga derela, kadodo kumkan. Okay? Kapay, o ka nga derela, kadodo kumkan. Spiritually kamuyongoy, Inowa pan mimipota. Mag-type sapal, mag-type kona kong kauno ni balingen. Okay, the same promise. So nga ninawota me uyayang Abraham physically mo. Eko sa yang Abraham
Sangani na water kan pukui pona more. Kitabil kilangway spiritually. Okay, me masani me. Abang kapayata chamor. Kamu mangi sangta. Magam kusaya ke kapaya pongya. Kapayang gota menial koros. Mesambaso kito. Okay, magapanti patrakan kapayang got. Moni kapayang got. Pepol kapayang got. Jasudro ya pak seli kapayang got. So dupso, physical, soul, mind, spiritual, kapayang got me korusia. Okay, kaya chabang poida ni palingen, ani palwarchal. Lisa so mau. Okay, ni palwarcha punot. Jesus masani, morunsak watki. Complete blessing. So wasa masani, Inou kiyanguk, may bang kapayu kata, kangaderela katautakom kan, kita katautakata main nay sirija paman, wang kapete makano mo itong, Jack Siliman naman sinsarapin, spiritually bang isingokan makano wato, nanay more po yung kakaloko ang poranyang potlo ng wingkot. Sura kakantanono chaki. Okay? Ay railakan me, sa chamatawa me, arail nono ngoy po, pali arail ngoy sister. Okay? Wimi kusaya, just chabang kayip kolanan lang. Just chabang wara mas physically. Spiritually, acha mali acha mong yung pan rasong. Niya cha kairoir nan morin so lang oy, chuma morin so lang ang tongoy. Kasi yang kamu yung oy. Just chuma morin so lang ang trakta. Changoy saraw chako to. Miminani mo ya papaik. Chanano ko to live para masan rong. Chanano ko lula uli ya kapso belangot. Chanano ko sili visit. Ko sili approach haramas kimasan ng got po. Tira naramas. Restyo weki. Alangolanan lang. Duru naramas restyo wewe kimer ang yangan coach pilimi poral po ikresaik kalugi lat paral kan. Aramat chaban sutun tayong ral memelel puka. Rapan sa makchabanin tayong ral ko to nan buing coach. Arayang papangong ni chasteri ni balingen. Okay? So, emasa ni Inou kiyong ukipan kabayu kata o kangadere la katotokom kan. Primary kanang ma o awiya cha Inou lau poidare. Ariara masakan kin kau kila numare naman melapalabasang rail o kau lau apkin katoketi akamay koros. Puegi awiya men katete ke laileo. Coach kating kuburki kasaleta ni tete mau. Ong rail kan me pan susu ki payen sapulima Inou. Tuwana sutra kak wakitala kupura. Ime katin kapata kiyang Inou sapulima kaula. Okay, coach tame kijabang kami lele me masani yi coach echakak piti kita Inou wanamen Abraham na sa memelel kaulan mare. Okay? Arisong riyaw pukat. Mia mesota kak wukidala. Arisong riyaw pukat. Mia mesota kak wukidala. O tuwang kot mesota kak katin wiyata likam. Kitail kan makintiar Patarapachail re kin kelail kita. Kareta kitail kak kasik kamau kan mekot katin Inou kiyang kitail. Kasampalin na tayo kan watak puksarawi. Watak puksarawi posonin sari watak chakamelele. Ma Inou yoma watak chakamelele. Iramen watak uyepipi kasal. Pokitak cha watak atarwa sa kotso jogen likam. O coach can fulfill the coach can kapayata. Tame got in Inou kiti. Giminda.
Cha watak macam watak story yo ito Jeremiah ito Isaiah ito Abraham akam pwil ni poson pwil kamu lale te pwiliya lale eban work pweki kot I kot en di koros echana nen jingya tayo buk sarawi buka katokapana kadete marin po I drakoto mo me reveal himself me kasaleta I through Jesus kadete cup when Jesus masanis chukoton suikala koson neto apukoton kamaurata yukoton wiyata and poita Chame masani kisongo aki regnananti mas troye pompo pueki deep asame Jesus katlona na chamongyo nganen kot katlong reta so nganen kot kai buyedi one kot retail so salara nano kosoneta bandata kapayata tama koto kuprang kot okay masani kareta kitail kan kasik kamau kan Megot katini no young child. Caprella ang kasampanin tang wat puksarawi. And just what puksarawi chaban bekasal. Chaban pepekasal ki ma mele yo. Ma te toke cha lampo. Okay, go say ya. Masanongo te uta puluwe renti koras ren. Songa na ramas kai. Okay, songa every tribe, every language, every people group. Pakataro way pon sampa o nga ramas koras mo wuk pasang. Tama bang kamaur kitala traposon. Tama bang kapatay kitay pa no ngayon sarawi. Okay? Karata chay bang wiyaki yeo bang kupranggot. Tiki chay ban alal ta bang kupranggot. Pweki at chay poson dami ka chin masanir. Kot soja lipil. Soja po katami in Africa. Kiti men Micronesia. So, a personal. Personal to it. Eong uke eong ya. Eh? Soja ong. Anyway, kamelele makamangi tami sonsong ko saya. Amasani kareta kachay kaskasik kamau kan megot katini no kiyang kitail kuleti no kan kolokolang kami. Okay? Ya no kan. Kachay mo poson at chay linting tinang pukong kamor. Chay mo poson chay banyan so kuwing God. Chay mo what Jesus Christ. Okay? Niyan sa wajah chay bugang kaklusang. Magchay ban so baysangi. Kayo masan kayo ma. Char chungong kao no acha mong yung akot wasa just na pikasalki. Ekos kadete yung kitail. Ebil masani yung yangi Christ lokolok po sampao chapanyangi susugi sabol makalangan. Nagkiso kayo ma. Karatan sa kam lokolok why katayo masanen. May tong sarawi why katayo masanen. And the talk na chamong yung. Okay, po kumasa ng gosh mamor. Kamao patel. Isak tuwa masani. Kaporopor what? Memimere tel rasang poy pungeo. Nang kabete tel kan meteng. Kelail. Me bautak lang. Nan chompasen nan lang. Nan mol sarawi. Okay? Kmelel manganan kot. Kay buiti na natamong yung dro masan ng kot te kan masan ng kot magjawate kero kamelele pul na natamong yung nganan kot ye magkatlala tel wasakos ko saya pautak lang posona danganan kot pautak lang tuweja pautak lang tuweja potio amban kukuyo kasawi Anggedi, wasa may tokalang niya. Okay, wasa kamuyong ay tokalaya, tokalang nan lang. Tokalang nan mall sarawian court. Kareta, mall sarawian court, toko dito na natamong yung puluwe ligi. Songon rich God. Niboson, chakiyang court at amor, songanen court, katoke kitala ren kauno flow through us. Kasaleta kauno through us. Kasaleta God kuprong God huyapang kauno limpagang God uliyewe okay sapaut okay bamble wata ako saya koporopor what te ataposon memorang kauno koporopor what memimure tele rasang
pay pungeo, nang kapete child. Okay? Nang kapete child, kapungalar nang kapete child, teng, ako saya, me teng, me kelail, me paudak lang nan chompasan nan lang, nan mol sarawi. Lang kasambal chan kokoseli, how do it a kokon, tama nasa, kay dangoy, son sampawat. Kauna yi yang ya, kuprongot flowing through ya. Ngayon saraw katok iyola nan lang. Mo sangang kami niyo no, sangang kaskasay pa na o. Kadang dyan kukusil siya, o manugila siya yung kauno porta. Mansang ran saraw kapag pagtsatsamanta ko. So, acham note, paudak lang, connect. Kay connect kong, mol saraw yung kot, yat, ang sawat. Magchamay dong count Jesus ar jamor. And so dak chakonak and so what? And so dak chakonak and some chow ye chatro ko chow ye kon chamiminan connection. Karita ko sampal. Ayo ko saya ko sampalin kichayan aware of the presence of God. Kung magchabang ye chatrok ngayon ko chan sa oras magchapaw lang nan mol sarawi. Agjagak pereperen. Agjagak tirin mo ye kapakapsili. Agajaka kiki yang got kapangan sa koros. Dito ang kayon Thessalonica 5. Isa ko nolili. Isa ko aluwa ka saya. Isa tuwa ka saya. Kader, kakuntis niya yan ngayon sa rawi. So magjaban, sola connect, pautak lang, mall sa rawi, in got. So, just wala connect na nata relationship. Jaban backslide, ngayon sa pam matongking kita. Tami yung kangka kela kayang kita. Masanan dama, apne poson, nga tramoyong, paudak talang, nan mol saraw yan kuat. Okay? Ay masani, wasame sises, kilanger ya, kilanger ya, motail, puyang katin so say kitail. Ap katin buyalar, samorola palap kukulata, nintokan kasandian Melchizedek. Okay, so, what's up, Jesus? And kaping that a relationship at a young quote a tongue. A sang nan mong yung, o bodak lang, a keke lail, puegia toka lang, nan mol saraw yung kauno, wasame Jesus kat ya. Okay, physically mendinda, Jesus kat mo. Spiritually, ningen, akato kay kitap. Ngayon to kalamo. Yung makarata chest chuban men. So jayang ipsapal. Ang chest ipsapal chaw ye. Chadwe cha orphans. Orphanage. Orphans tuwa charay baba nono mela. Sirikan maral baba nono mela. So just opal paral resa po. Tragowe mimiseli. So just a riyan court. Jasarian God through Jesus Christ. Jasarian God pagjagian sarawi. Jasarian God pagjal Christian. Dijay kamelele Jesus. Kamelele Jesus. Apso jay sapal jasarian God. So jasarian God o kairta nan sapol mamasan. Kajari aware ngayon saraw ya jamaw yung pautak lang nan mol saraw yan kauno wasama Jesus Christ uya kapakap. Jesus Christ is sitting at the right-hand side of the Father and praying for us. Uya lolo ko kamuyongoy. Uya kapakap kung kita pagchate backslide. Uya kapakap kung kita chate so pailamori. Pugida epakong kitail tolu la polar pagchalenter ko lanan kisiniyay. Chanana po nasa kakauna tamor so baydongi. Okay? Makom kachungkar korongaya kam sujano we ki. Makam wewe ke mau ngayon saraw mimiremi. Makam sujanok wewe ku utacha kapakap. Makam sujanok kamelele utacha kapakap. Utacha pakman kitipam kan lukur yang count Jesus. Puyang katki yang coming ngayon court magtawi watak. Atal mong yung pamposan tapon tamen mele pon sapol mangkot kalangan me ngayon sarawi. Atal mong yung out kiteng ngayon poson kelail o pampotak mong yung at chami pon sampa chamong yung Bodak lang. Ako yung connect to the presence of God. Nan molen
mol sarawian kot. Okay, imakarita chabangkan man rabagi time and alone bokchan meditate. O may tong kauno. And now you take it child. Porque connection to find connection. Mia to kalayo ni palingen. Okay? Kitail aramas child ngayon. Palwara bang kukula nampel. Ngana chay ka bang lang Jesus. Chay bang tuwelay. Hallelujah. Kalanganin kot. Kalanganin ko promile. May kang koras mabilie yang ya pati ko way share. Ramasan wrong. Sapal manggot. Masan. Kauna sa to wong kitail to turn chay gandiban. Eso to wong kitail. Eso to mal bad child. Epakapake kitail. Amen child and so pay langi. Chay koras mabilie. Kosaya ma chay pakapaka kota. Chay kan kasila tipa chay kan. Ta chay kaparin kan. Meso chay kaparin ang kuparang kot. Uta chay paki. Uta chay paki main koti. Iya palang kasila ma. Iya sa meso to kaparin ang komuyap. Nanutukay ka anlar. Uta chay paki. Es chumol bam, eban sa wasayuk. Okay, magcha songan sobay sang, songan okila, imaban sa chokoronga. Aman chaban sobay kilang kauna chakapaka, sobay kilang kauna chanan. Eban koronga. He is for us. Amen. He's not a Kansas, he never a Kansas. He is for us. Chay kapakap, main count Jesus. Iparti sang komi. Ipakiyang kami, kumgatan makong tipakan, kumgatan katlona ay mongyong, kumgatan kaunda ay more, sang met kola, uyakin yala, songan aramas, magkumgatan kupurkiyan uyala, katkiyang yang anomusarawi, puyang kak men wadak, yan kak men kamelele, o paigyan sabal mamumasan. Kan koras makamkatin inogidi. Yan wadak yan nasa. Katkiyang niya ay poson. Sabal mamumasan ka dede. Poson kelep mapangkaparantak kamay. So iman maur makamkatin kupur perenki. Kapriyang kamay ay maur. So saya po yung kakpapa kamay. Arenay mamor pang sambawat. Isoy ko wisang ya. Songan kaperen kan. Songan inang kan meyanki. Makaiteng ko promi. Ni maran kaun Jesus. Mawiyay kaun. O ay songgomor. Kukulata. Amen.